Karbi anglong news channel along berta than pon chia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini aberta angton ben R0BINSON tha late imanus phangcho hem WKSA abitung atum nangka humri pini ni phai krinar kebarni karlitang imanus phangcho hem WKSA abitung atum pen nangka humri Kidamtang aporahut VGR aparman katesongahut apran kidam nangjuiki nilitumta ningduglo Bonta halaso aporahut nitum nang paledun thekthedadlo bonta non kopipisi nang kacherabdun nang jilangma nilitum tami nang cherabdun popusi karlitang imanus phangcho Achor Aphan chichakka Lapen alang litum ahin pen karlitang imanus phangcho kapamotekang asomar atuma Aphan school kiduna bag lapen notebook kolom tami pi pajertekang Lapen karlitang imanus phangcho ahemasor lapen asomar atuma Aphan aning papritekang tangte pherangkia thengno nang kapachini dun alam thili R0BINSON sinang mokoilum pen kohelet milik report Karbiang long news channel ini tumdak ini nak humri nang to alam the sapu ni tum hin pen ithan kang tung alam the lahen athema pipot ma pulotang te idam tang madak phang chuhem kadak we tum Karbiang long ran to ang sini holo kadak phang chuhem anjuri dinding ate chirin thipi madak ni thipi na humri lo kasi labang so lama putha ka bang ni tum tani je dam kang tung bang ke VGR ka ti shong long pen sa lang ni sa me kan dam nang la pa si labang sa kan dam det pen Jadi ini itu nang humri iglo atima hala so VGR ka ti song nang beteni tum ni tum ada Karbiang long abi det ni tum del hisu de informasi tum ha so bang ki tong ni te dara so pinya bang ada ki pamukang ki pamutikang kado ka vela family asomar matila chor atin panang ulang kasi tum pini bang ni si non itu madak wang pen non itu ki ma thadam ma ki tum ki thedam long alam mangal hello ini tum Karbiap tum Aphan jim so me athepi pon ma polodang te labang so along ri Aphan kachuma thapena jok ni labang so long le phalang ani charai kom ji pena jok ani tin tum sam me bang khoti tum sam me ahem pen bar si song don lo si ithepen lang dam polodang te kachi song ha bang la ke donang po misen lo jok tum sam me chi song nang po sita Aku pilang dam thutang lo lang dam thulo polotang te tum kachi song pen alia bang ke muak ki arji ki ding sa ali long nang ji pusini tum hin dan ke ma thada mate min je dam tum ati kachi song pen labang so athe bang ka ling sa ni long nang ji pusini tum kan ta ma thada mate lapu chi song po hangjo jo po ami karla bla pola cheka thenga son sakuna mi son po api paking samri non ka ne da kachin honda kor ba da kachin honda kor ki tum samalang tum somar ka chilana je phanon lang le ki sung dolo athe pi pot ma po te labang so kachi song sa lang sa mi dun lo dun pa lang le non pasana pron dam nang no somar bangki non pa motikang non lang tum non any school se por heba ma high school dal tum le lang ante lang tum family tum future tum ke ko matsi pangreng po mate ko mase lang kon po la po son ani ma jok ta da ke ani lang dun bang awi mate di la sinon ni tum mai exam me alang ni Karbiang long mate la long ri long pat la ting hon pa na joy ni lang ta ti song dun lo alang li dun lo prandam ji la si ni tum ki pu dami bang ke la lo na hogo ti song det po to ni tum sita mi ka lukson ma tum Karbi tum lukson kai sita mi kidam ta hadak tapan mi ghalai long basam la da sonang thak lo alang li la bang su Karbi long ria panchama tha long ria hoya dui panchama tha ti song dol ta lang le prandam mi ji lo la se la sonang thak non la dak sta me je kin deng da phang te hem sa me x la la son lo la si non ni tum ke theki ding kha chuni ri dai ma ke la helo thema Sorkar tum sta me no la bang so ka chi song long bang ke RDP dun pen kupi si Karbiang long tum ke mang ma la ke ka dok wi ta chini lo pot si no la dak Karbiang long ke ni tum ke atala chot athema sabi ke la asam betul lagi heman tolong se dolo la si ka dok wi tum sta me ada ka chi song pen non ili tum la Karbiang long ji ka ke mang bang ke messenger phan polutang ke a pressure mate alama bang ke bisikoi ili tum phan akam na ke pa chun thekji mate na kerap thekje bang ke la ke himonto sar salang ke nang rap thekji athema itum ke da Karbiang long ke sitala la pen hala ke hala dak asam ga kabil la sinon nili kachuni ni dam kang tum mate kono nili ipu dam kang tum non la da familia tum alang litum non ka chi thanan pe ni tum non daw samar phan sami subscribe hormone sami ni tum pa ni le pen a hema sorang chi thanan la bang ke jitu la kachi chak tum bang sonia pu tha bang la tum pleng kon lo patin R0BINSON long lo sonia pu tha bang la tum la tang ka hin bang ke long lo sonia kachi chak ta council pen ta long lo pen ke state pen sami long la sita non alang li kachu ning ri bang ke son do lang la sakuri ma te la sakuri la
alangli hemasor abidiak lo potsi la somar pancilana ia pana zakong awi la potsi aku si kodok ko ke ke ding manta itu ni ti la hello la bangso hemasor pan mala orenga var sile ti sonte ko ni ko men se so ten ni la kipen adon chobang ki di tung politics ko pathe thera kitem karbi khayan ko chima thara kaching hon mate kachirabang do sonte ko ni hinten Longku APGCL abarim chokomara tumpen pherang ke amai kangni Lason si lakha Kritroxi Garampani constituency ardo umrangso police station ke parlo Longku APGCL abarim chokomara tumpen pherang ke amai ke pha Abarim chokomara tumpen pherang ke amai ke phanang kok alam theke lason hello kedam tang 2008 pen Longku aha waralong APGCL a project wanglo labangso aningkan pen ake ongdung achokomaratum sai choklem dunlo lapen pining 2026 aningkan anke ake ongdung achokomar atumke ningkan krinar kep an kepling thulo lapen nilitum ko anlo ne ki claim kidam kachipiduk puoi phitseta nilitum abangke kithir thip anghoi mate appointment letter long lisi hongpen kewang ADRE asatlang ki undun atuma phan kithir thip anghoi mate appointment ki PG puke nilitum kroi kre pusi alangli tuma hinpen lamthe chipaklang po Lapen lapu let Sabina ing tipi asopo adawam Stefan terang ahin pen lamthe chepaklang pon thua bangke kedamtang aporahut nepai let Sabina ing tipi aphan bangpho otlang notum apran nang armut pidet penajok nilitum hemtun isita katikuk ason dokoklo laswahut APGCL pen lamchak nang pilo Let Sabina ing tipi asomar banghini aphan kithir thip woreng avarsai nang pipon popusi nang pulo bonta non apora bangke nilituma phan kithir thip mate appointment longle akosi hongpen kewang ADRE asatlang ki undun atuma phan kithir thip anghoi mate appointment ki pichi puke Nelitum ning ing samse lapen asamalong nong nam Kachohang klong CM Himanta Biswa Sharma lapen CEM Dr.Tuliram Ronghang CEM Debolar Gorlosa 6 Parliament MP Amar Singh Tiso atuma phan kachuningri padopon labangso alama puthak nanglang pidun pametha pusi chuningri pon tangte phirangkia thengno alam thele angton pen R0BINSON thu iksinang Mokoilumpen kohelet milik report Karbiang Long News Channel. যিমান কেজন আছো সকলো বোর্ড পেৰ এমপ্লয় হয় আমি মোটামুটি 19 বছৰ ধৰি পেলাই ইয়াত কাম কৰি আছো যেতিয়া প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট আৰম্ভণি হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা তো ইয়াত সবে নিজৰ সকলো কৰ্ম নিষ্ঠাৰে কৰি আহিছে ঠিক আছে আজি যেতিয়া এডিআৰই যোগেদি পেলাই ইয়াত লৰা যেতিয়া পোষ্টিং দিছে যোগদান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক আহিছিল কিন্তু আমি যেহেতু ইমান 19 বছৰ ধৰি পেলাই ইয়াত কৰ্ম কৰি আহিছো গতিকে ঘপককে যেতিয়া এডিআৰই এখন পাতি পেলাই এক্সাম পাতি পেলাই ইয়াত এনেকে লৰা পোষ্টিং দিছে বাকিখিনি আমাৰ লৰাখিনি কি হ'ব আমাৰ লৰাখিনিও সুব্যৱস্থা কৰিব লাগে চৰকাৰে সেইখিনি আমাৰ মুখলৈ চাব লাগে কাৰণ আমি গোটেই জীৱনটো ইয়াত দিলো আৰু এডিআৰই পাতিছে ইয়াত আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান এমপ্লয় আছে আমাৰ কৰি থকা ল'ৰা আছে যোনে ধৰি লওক ইমান বছৰ ধৰি পেলাই পঢ়া শুনাৰ লগত কোনো সম্পৰ্কই নাই গতিকে আমি নিজৰ কৰ্মখিনি আমি কৰি গৈছো নিষ্ঠাৰে কৰি গৈছো কিন্তু ইয়াত নতুন ল'ৰা যেতিয়া পোষ্টিং দিছে গতিকে এই ল'ৰাখিনি একদম নিথৰুৱা হৈ যাব গোটেই ঘৰ সংসাৰ শেষ হৈ যাব গতিকে চৰকাৰলৈ এটা অনুৰোধ আৰু আমাৰ মহোদয়সকলেও এটা অনুৰোধ বিজুলী ভৱনত থকা ছাৰসকললৈ যে আমাৰ ল'ৰাখিনিক এবাৰ চকু মেলি চাওক তাৰপিছত লাগিলে এডিআৰইৰ পৰা দিছে আৰু ক'ৰবাৰ পৰা দিছে সেইটো আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ ল'ৰাখিনি যদি আমাৰখিনিক যদি অপৰাই দি পেলাই যদি বেলেগক যদি স্থাপন দিয়ে তেনেহ'লে আমি মৰি যাম মানে কাৰোবাৰ ঘৰ ধ্বংস হৈ যাব পাৰে সেইটোৱে আৰু ঠিক আছে আৰু এটা কথা ক'ব থাকিল যে আমি ইয়াৰ আগতো আমি ওপৰৰ মহলৰ ছাৰসকলক বিজুলী ভৱনলৈ আমি বহুত কেইখন মেমৰেণ্ডাম পঠিয়াইছিলোঁ তেওঁলোকে তাৰ বিনিময়ত আমাক একো কৰি দিয়া নাই
গতিকে সেই মেমৰেণ্ডামকেইখনৰ ওপৰত যদি কিবা এটা আমাৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমি সকলো সুখী হ'ম আৰু সেইটোৰ ওপৰত। আৰু তাৰ আগতো আমাৰ ইয়াত যেতিয়া প্ৰজেক্টত যেতিয়া হেৰি হৈছিলে এইটো কি কয় নহয় কমিশ্যনিঙৰ সময়ত যেতিয়া আমাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণ বাইদেউ যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া তেখেতেও মানে মিটিঙত কৈছিলে যে ইয়াত খাটি থকা ল'ৰাখিনি যেতিয়া প্ৰজেক্ট সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া সেই ল'ৰাখিনিক চাকৰিটো পাৰ্মানেণ্ট হ'ব বুলি এনেকৈ আশা দি গৈছিলে আৰু গতিকে সেই আশাৰ অনুযায়ীহে গোটেই ল'ৰাবোৰে সেই পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি এটা হ'ব বুলি ইয়াত কৰ্ম কৰি আছে নিষ্ঠাৰে নিজৰ কামখিনি কৰি গৈ আছে। গতিকে সেইখিনি বস্তু চালে ঠিক আছে। আৰু এটা কথা ক'ব থাকিল যে আমি ইয়াৰ আগতো আমি ওপৰৰ মহলৰ ছাৰসকলক বিজুলী ভৱনলৈ আমি বহুতকেইখন মেমৰেণ্ডাম পঠিয়াইছিলোঁ, তেওঁলোকে তাৰ বিনিময়ত আমাক একো উত্তৰো দিয়া নাই। গতিকে সেই মেমৰেণ্ডামকেইখনৰ ওপৰত যদি কিবা এটা আমাৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমি সকলো সুখী হ'ম আৰু সেইটোৰ ওপৰত। আৰু তাৰ আগতো আমাৰ ইয়াত যেতিয়া প্ৰজেক্টত যেতিয়া হেৰি হৈছিলে এইটো কি কয় নহয় কমিশ্যনিঙৰ সময়ত যেতিয়া আমাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণ বাইদেউ যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া তেখেতেও মানে মিটিঙত কৈছিলে যে ইয়াত খাটি থকা ল'ৰাখিনি যেতিয়া প্ৰজেক্ট সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া সেই ল'ৰাখিনিক চাকৰিটো পাৰ্মানেণ্ট হ'ব বুলি এনেকৈ আশা দি গৈছিলে আৰু গতিকে সেই আশাৰ অনুযায়ীহে গোটেই ল'ৰাবোৰে সেই পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি এটা হ'ব বুলি ইয়াত কৰ্ম কৰি আছে নিষ্ঠাৰে নিজৰ কামখিনি কৰি গৈ আছে। গতিকে সেইখিনি বস্তু চালে ভাল হয় আৰু চবৰে। तो सबसे पहले हम लोग का अभी आज ये फिजिशियल आईडी में जो हम लोग जो फैसले जो बैठने लगा क्योंकि हम लोग का जो अभी एडीआरई से जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से जो यहाँ पे पोस्टिंग किया गया है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे नहीं आने के लिए हम लोग आज में ये प्रेस मीट बैठा है और हम लोग वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। और सबसे पहले आप लोग को ये न्यूज़ चैनल को हम लोग यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस न्यूज़ का माध्यम से हम ये कहना चाहूँगा कि जितना भी हम लोग का यहाँ पे सब फिक्स पे है हम लोग कम हम लोग का इतना ज़्यादा भी नहीं है टोटल हम लोग का 16 समथिंग ऐसा कुछ है हम लोग का मेंबर्स है यहाँ पे जो ऑलरेडी वर्कर्स हम लोग जो कर रहा है। तो अभी हम लोग को नहीं देके अभी एडीआरई से डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से आके यहाँ पे आके वो लोग पोस्टिंग अभी ऑलरेडी वो लोग अपॉइंटमेंट भी दे चुका है, अपॉइंटमेंट दे दिया। अभी उन लोग का भी यहाँ पे खाली ज्वाइनिंग बाकी है लेकिन हम लोग ये ज्वाइन करने नहीं देगा जब तक हम लोग का जो हम लोग फिट पे जो कर रहा है अगर हम लोग को रेगुलराइज नहीं करेगा तब तक हम लोग ज्वाइनिंग करने नहीं देंगे। 2008 से लेकर के जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ सर्वे से लेकर के आज तक करके आया तो अगर हम लोग को परमानेंट नहीं देंगे जो बाहर से आके यहाँ पे उन लोग करने आएगा तो हम लोग कैसे सेटिस्फाइड होगा। हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है इसलिए हम लोग को जल्द से जल्द हम लोग को ये रेगुलराइज करो। उसके बाद किसको लेना है कहाँ लेना है कैसा लेना है उन लोग को हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। हम लोग है वो वाला तो पूरा करें क्योंकि हम लोग को जब कॉम्पेंसेशन देने से पहले जो ये प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग करने से पहले बिफोर स्टार्टिंग हम लोग को वादा किया है कि यहाँ का जो लोकेलिटी को 70 या 80% यहाँ का लोकल को सर्विस देगा ऐसा करके हम लोग को वादा जो किया है वो वादा तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी जो गवर्नमेंट है हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ पे अभी हम लोग को परमानेंट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो एग्जिस्टिंग को ही हम लोग को रेगुलराइज करने से हम लोग को बहुत खुशी रहेगा। और हम लोग का जमीन जो दान दिया है वो खाली ओनली फॉर कॉम्पेंसेशन के लिए नहीं है। हम लोग का जो यहाँ पे जितना भी दुख तकलीफ जो डेवलपमेंट से लेकर के जो नौकरी से लेकर के सब कुछ हम लोग को देगा बोल के हम लोग एग्री करके तब जाके हम लोग जमीन को दिया है। तो इसलिए हम बोलना चाहता हूँ कि जितना भी अभी जो एडीआरई से जो
डायरेक्ट यहाँ पे भेजा गया है, वो लोग को भी हम लोग एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन पहले हम लोग को पहले रेगुलराइज करिए, तब जाके उसके बाद उन लोग को हम लोग यहाँ पे आने देंगे, बस नहीं है हम लोग का। Adok ini, nanti tu media order yang hangat Kachohang pen macam tu mereka apa, coba parang adok. Si ini tu kopi posisi ini sedikit pen, nanti tu hangat Kachohang kok mah, nampak nanti Kachohang kok mah, alam tiket apa hilang. Ye ini tu mengiklan, ADRE ku, jam pen kita untuk dah ini tu mahawalong, ban ini tu klembong, IPGCL long. Dan walaupun untuk awal projek mana kakuling itu, lalu dia memang kewan pen, nanti join di alam pihak sini itu nanti tu kan, sodak pen nanti kalau, lalu ini tu ningdu, nanti ini tu koan ini tu arni pen ini tu klembong bangbong, ban ini tu korte, bang kretrok sih kena kep situ, lalu ambong pen ini tu koan ini kan cepat tu pen. Ini tu armisiarni, bate ini tu kering ni, bang ini tu han permanent nang konting ni kuat jadi kita patut kan ini tu angkong lo. Wah di situ ni piniarni bang ke, upilo kalau tante dah ideal pen, nanti pun tu si dah ahawal orang posting ni bang ini si bang lo. Di sini kita masuk lagi mang ini tu konten, bang ini tu pinrem lo. Nasi ini tu non nanti tu han aja pasang ke. Ini tu han naan sesi, ini tu masih ton apa deh pon fancy. Asal ini tu ningduk pi kalambang ke laku hina, ye ini tu dah ngomong kalambang ke dah di mahasiswa, asap sobat, driver ban ini tu dah iklim Arab ke, 42 pen. Tapi, orang ini kan ini tu cepat dulu. Since ini tu 2008 pen, joining tu pen ini. 2026 ani kanan abang ke ini tu klembong abang lo, lapan ini tu koang ni nonta project kita ni non pining ani kan kita ni structure mang ke tangko, nasi lasuang dengan lawang ke ini tu han permanent nak confident, ban ini tu han permanent ki pon dia permanent tak mana tak alam tak ada, pulutan ke ini tu tak koang lagi ningdum lo, nasi ini tu kacuning di. Ini tu langsung kita kiri, bah kita kiri ni tu hamta, ini tu jenis kita, ini tu ham, nang Kerap tu dia pasti, ini lagi pengen, lepas tu. Borlangso basatiron arong amekar Robinson kiling Achor sangpi Rusmeka tiron pi Keso ajok kisung tektik Apor Kachohang na. Lakha ingkoi rapo nilip MAC constituency ke parlo Borlangso basatiron arong amekar Robinson kiling Achor sangpi Rusmeka tiron pi alang litum Keso Kachohang bom along kisung tektik lo. Lasi ningke minay abangpu nilip local MAC Pavitra Rongpi lapen Karbiang Long Autonomous Council Kachari Dr.Tuliram Ronghang lapen team Karbiang Long ke thekiding atumalong kisung ke phowek abangpu ahin pen Kerap ke long chi Aphan kachuning report alang litum ke chengpen akeso ke lapuhelo oso ka chepathe mate delivery akeso penajok avi pinangchi pupen ke chengahu chokiola medical hospital along chelang pondo lapen ladake un e pupenajok ajopi porphai ke thom apor Golakhat Civil Hospital along Cheponlo. Hadakpen mi muchatlo pupen ahem chevanlo. Bonta puthot nini api ajopiamat keso kakirla phirajok kebe kesang adima longpen klopiramat aphu chetheng tetsi aphu arlo avi roklok puajok dipu Civil Hospital along Chelang Ponlo. Lapen Dr. Aripoda Tenge Guwahati si Cheponang Jipulo Setame Alangli Ajakong Kavedera Jong Dimapur Jayan Research Center along si Chelang Ponlo Aphu along Setame Operation Ponlo Alangli tum Keso Kachohang non Dimapur along se Kachohang ji Aphan 2 lakhs an Pinang Jipu Lasi Alangli tum ke Chengpen Keso Kachohang Aphan pura akhiadat kedoan lapen ahemalong achainong chilong bi vo sok anta chipadoi etlo
Sitame Keso non puanta kimeji angtar avipin la. La anchot kalisi nonapor kisung anpar akisung thulo non se kachelang chi Aphan lagni atangka konapen loma kelong chipu kematha kisung thektiklo la si kidu kisung pen kapejok pon kang hon kang jinso kepajer ning keminai abangphu Dr.Tuliram ronghang lapen nilip MSc Povitra rongpi Dr. Numal Momin Bokajan LAC alanglitum labangso akisung along nangra vekpo pusi alanglitum ning dukpen tuning riponlo ate alangli Achor ta ave angjerta inudvet sarpi sarburata kesar hektiklo lasi ketekiding ning keme abangphu abang phiatum kang hon kang jin sopen Kerap dunji aning ke hangatum jongsi dole pute la abiar kipipon QR code mate scanner alongle humridam ignon nilip chokiala pen R1 teron nangkelo berta Karbiang Long News Channel एक तारीख जनवरी 1 तारीख के से चिलांग पुआनी से कने मिले लो जैसे नाम से तमिल तुम पनिसी 1 तारीख पे जनवरी 1 तारीख पे से चिलांग बम से न उसे तमिल में के लो पनिसी 15 अनि अंत में डिफरेंस वाला उसे तमिल में उसे नॉन के तमिल 1 तारीख बिहार चिलांग लो 15 में के डिफरेंस वाला 16, 17 and his own democracy happen down nature. The future one, the future one will not pass it democracy. Let's say, Nelly Sa, the Democrat Kerap, Nalitum and Kerap nature. Nalitum and Tusi Kerap, Kerang nature, CM. Nila stream long nilo la lemon ne rapu bisini tuwar tulai lo sa share bisini nam kinasi Upper HDP Patu Aklamalong Upper HDP Case a Branch Committee Formation Come Lapen Free Medical Camp Lapen Education Awareness 2026 Ajay Mek Kidengpo Nipai Krenar Kep Arkoya Tiklo Porpai Krihini Apor Malompen Case a Bokajan District Committee Atumpen Che Pater Piponsi Upper HDP Patu Aklamalong Upper HDP Case a Branch Committee Formation Come Lapen Free Medical Camp Lapen Education Awareness La Sonthom Ajay Mek Dengpon Ketengsi Lake Upper HDP Case a Branch Committee Sengponsi Bharat Ingleng Aphansi Maipu Arpu Pekponlo Lapen Kong Chunbang Lake Binong Hanse Phansi Pekponlo Lasonsi Choklimpen Upper HDP Case a Branch Committee Keseng Ponalong Choklimpen Pregjam Arpu Pekponlo Labangso Ajay Mek along Aluhi Sarpo Aman Pen Dr. Tuliram Arogya Hospital Pen Chetongdun Aluhi Aman Pen Longki Ingleng Rongasar GB Bhaya Ingleng Case a Bokajan District Committee Maipu Raju Ingleng Jipsing Taro Sonju Teron Gobin Be Anilson Teron Sonsi Pregjam Case a Klembang Atum Chetongdun Case a Branch Committee Sengdet Pen Education Awareness Setami Pangcheng Ponsi Lokacharli Akinang Sot Alam Hey Chethan Chimum Ponsi Kijut Sike Akijoy Pen Sekelang Tebok Terai Arong Arwadatum Akijoy Pen Dowai Lapen Check Up Hey Our Saita Long Ponlo Upper HDP along Case a Branch Committee Keseng Akinang Sot Ateke Penang An Ariso Ejangatum Lokacharli Penang An Pen Ington Koksi Penang Anatum Ke Raki Kirim Child Labor Lasonsi Penang An Kanahok Teklongsi Lokacharli Anat Aning Kirung Chiaphan Lapen School Kidun Hoyatum Aphan Puthot School Kipadun Thuji Aphansi Case a Bokajan District Committee Atumpen Aro Sengpon Nangkok Lopusi Perangkia Thengno Nang Pachinidun HDP Pen Nangkelo Berta Protaping Leng Report Karbiang Long News Channel Francila Nanto National Fund Kardom Bajero Tini Tarik Kunyar Cap Upper HDP LP School
playground matang pe open space along ini tum KSA Bogojan District Committee pen ladak isi KSA branch activity na giseng fasilin tum rang lo lapen ladak misen pen la activity tami seng pon lo lapen arpus tami laposan si bakpon lo si president namen lake Bharat England apan si arpus ke pon lo lapen secretary bangke binong amsi laposi metung bakpon lo dan kado kami kecoklim si tum ladak party KSA branch committee sami si intang krim pan ipon tang lo pen pini labang su branch committee ki elong netum dak party rong tripli labang su radaphan isi aki joy pen manang de medical camp lahaya sami netum thikon lo si ladak Dr. Dr. Dipjoti siam alang di R0BI hospital dan si kini ladak rang lo lapen alang li tim atung na facilities anta wansi kisu kidang pan kisik ding lo lapen nil to makwa tim gen bon bangke na lo dia dadak Apot HDP area long sami student to drop out student do pick si lahai to pan itu puthon non kibang ji asison bangke alang to pan admission hai sami itu alang tu pan pangrum pon si school ke padun thui pan lata kachisik pon dolo athi lahai klem klipum te ladak area bangke kachong dat lapen arta ke dum levar chiplang lap lapon si ong lo lapen lahai raki homu ki lapon si ong lo si lahai aputhak pachiri toje phat logo pachali akinang sot pu lahai aputhak sing tum em than si bon pom no Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurang thu